ngenze Nkosi ngingasoli amakhehla akithi ahamba emhlabeni Nkosi ayingakuthandi mhlambe maye khona shembe waqhelise kimi ngoba abanye abantu basola kangaka nje bambathwa ngabantu sikhule thina la ekhaya sesizibona nje abantu la ekhaya ekhaya akuyona inkonzo yobungoma le eNazaretha inkonzo kaJehova amen nikhona bakhonza amahle amen akuyona inkonzo yamashoba le inkonzo kaJehova lena manje umthwalo wakini ugcinekini hayi la esontweni uthola umuntu sendlale nebhayilo obungoma uthi shembe la esontweni lonyazi kanti mangakho shembe sibakhonza sikhonza namabhayi sikhonza unyazi maNazaretha amahle amen ukhona okunye maNazaretha okuyokushweza insizwa mayifuna ukugalithi ngiyokhetha kukhethwa la ekhaya kuyacelwa akona amankonyana amakhosazana ngiyokhetha ngifuna ukukhetha akukhethwa kuyacelwa la eNazaretha ake sikhuluma ulimi la ekhaya bakhonza abahle ngoba sidukisa abantu uma sikhuluma ungeyikho uma ungazibuza nazi ingqondo zakithi ikhona ubuze zizokutshela ukuthi kwenziwa kanjani ithini indlela yokuhamba awungifundele baba osoyitholile abaseKolinte 13 kuba labo bokuqala ungifundele ku4 uthando liyabekezela lumnene uthando linamona abajana angimazi umuntu mayithi unothando lukaShembe ngowani umona uthando lisidumisa uma unothando nje awuhamba uthi mina ngiyamthanda uShembe kwasi ngaphakathi kuwe ngenye ibamba kanjalo ngenye mina ukuthiwa inyanga yezulu ikhuphuka lapha ezantsi kwakunenkosikazi yayithi mayibona inyanga yezulu iziginqike phansi ikhombisa uthando yathi we inyanga yezulu yena bambonise ngenye into qhubeka baba lusikhukhumeza kunjalo alwenze okungafanele yebo aluzifuneli okwalo yebo alunalulaka yebo aludlinzekile okubi yebo alithokozi ngokungalungile yebo kepha lithokoza ngesiminya Nkosi ubusise baba amen uthando liyabekezela uthanda lunalulaka awusikhukhumezi uthi mina ngibukeni ngeNazaretha kwasi wena la kusezulwini bakhonza abahle habajazwa